enhlekani mingisero mnganalona FM nakuhlanganisa kwalonga ngisala stage shulkon kuhlanganisa twi kusuka haleno ka Nsavulani hila ngakhona mingisero wa mnganalona FM kutisala nakola kwa Afrika wa Vulavula ka nhlekani lo nakupfumela ku ri kwalonga ko uyime kulunga kulakutatwa ku khomeleni eka nhlekani lowu loko hi kha hi languta timhaka ta nongonoko wa hina Afrika wa Vulavula ka Mnganalona FM. Mnganalona FM yi ku tirhisana na swiyenge swo hambanahambana yi hetelela yi ku tisela mapfhumba ya ku tlhelela xikolweni hi yo mhaka na namuntlha hi ri la aka Nsavulani hikokwalaho ka mapfhumba yo yalawo ya ku langutana na timhaka ta ku va ku tlheleriwa exikolweni ku seketeriwa miganga na swikolo ku vona na ku tiyisisa leswaku vana va hetelela va tlhelela xikolweni kahle hi ndlela yoleyo. Se hi ta va kha hi ku tisela nongonoko Afrika wa Vulavula kwala ni vindi mara sura ku ta dya nyama la kambe ndzi vona poto ra nyama ya kona ni ta byela ncidanda a tshuneta mati ku ni ta kota ku ya mahlweni ni haxa kahle mingiseri nongonoko ya Afrika wa Vulavula u tisiwa ka n'wina hi vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mavasa loyi hi fambaka swin'we kusuka la ka Nsavulani la ku vona leswaku hi ku tisela vuhaxi byo hlayiseka byo hlawuleka hi ndlela leyi kasi un'wana hi nga na yena hi tatana Patrick Shayi kasi hi tlhe hi va na nkulukumba Cedric Chamber hinkwavo valawo va tiyisisa na ku vona leswaku mina na wena hi kota ku twala kahle emoyeni. Timhaka ti tele mingiseri wa mina kambe hi nga se bulana lava hi nga na vona laha hi nga tsakela ku twa n'we ku miriyeni Afrika-Dzonga yi langute hi mahlongati timhaka ta xiboho xa khoto ya misava ya vululami leyi nga ta teka xiboho namuntlha ku lava ku ta twisisa na ku vona leswaku xana Afrika-Dzonga ya humelelake ka njhekanjhekisano loyi nga wu tlhontlha loko yi tlhontlha tiko ra Israel hi ndlela yaleyo a ku languteriwa ku sungula sweswiwani awara ya 12 a ni tivi ku la ni nga koho a nyika xiyimo xa kahle xa ku swi vona kahle swilo hinkwaswo kambe hi ta ringeta hi tindlela hinkwato ku vona ku ha swi landzelela hi ta kota ku twa ku humelela yini ku vona ka yini. Seke leswi swo vula ntsena ku loko ha rindzela ku va hi bula na swiyenge leswi nga koho la eka nhlekani lowu hi ta va hi kha hi rhamba na wena kwalaho nga kona ka 0860 002543 kumbe u tirhisa mathebula dp@sabc.co.za @Afrika Munghana Twitter handle hi ta va hi kha hi lava ku ta twa ku kwalaho nga koho wehe tanihi mingiseri u ri hi famba njhani ngopfu loko kha hi languteka timhaka ta ku pfuriwa ka swikolo ku na mintlhontlho ku na ku humelela tola hi kha hi vulavula ngopfu hi timhaka letiya ta ku ri ku na ku vilela loko ku nga koho loko swi ta ka timhaka ta ku va vadyondzi va nga pfumeleriwi ku tlhelela eswikolweni eka grade 12 hi ndlela yaleyo. Se sweswo hinkwaswo ta va hi kha hi swi languta mingiseri wa Mnganalona FM ntere hi ta ka wena hi ku tisana nongonoko lowo hlawuleka wa Afrika wa Vulavula kusuka Afaza Primary School le ka Nsavulani loko nghena kona va ku pfulela gede i nghena se leswo tiko hinkwaro ri jarateriwile leswi loko ni vutisa Ncindani ni ku hala ka malamulelo swi kona na a ku hayi mina leswi ndzi tshama ni swi vona se hi ta va vutisa hikokwalaho ka yini va tikomba ngeti va le ndzeni ka va jarateleriwile vona lava le ndzeni ka darata hikokwalaho ka yini lava nga le gedeni va tirha leswiwani timhaka letiya ta ku va kha ku langutiwa ngopfu ka timhaka ta ku sivela ku hangalaka ka mavabyi ya swindomundomu hi ndlela yoleyo. Se sweswo mingisero Mnganalona FM leswi nga khomela swona hi tirhisa 0860 002543 a va se mi byela ku na mali studio 13 kambe yalo nga kona hi ta kombela hi tekela tinqingho leswaku hi kota ku twa ku kuna vamani hi ndlela leyi tlha hi lungisela na ndlela va kandziyisaka rito ka 067 ka 065 hi ndlela leyo ka voice ka WhatsApp hi kota ku va na vona hi twa ku lava nga ko va ri yini kambe ke ni yimani ku byela ku hi sungule hi hundza hi le xikolweni xa Baleni laha a xawela laha nako a ku ri na ntirho lowu a wu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi Mnganalona FM hi ku tirhisana na vambazima wa Che Foundation lava a va vona leswaku ku nyikeriwa uniform hi tintlhelo ra tintangu na tihembe na tiburuku eka vadyondzi va swikolo swinharhu swa laha a xawela swikolo swa ku nga Mukula Baleni na Kwezu hi xikolo leswi a kha ku nyikeriwa ha swoho eka ku nyikeriwa uniform laya kasi ke sweswi hi le Faza Primary hi laha hi nga koho timhaka ti tele leti hi nga ta va kha hi bula hi tona kusuka laha hi nga kona mingiseri wa Mnganalona FM ha lava ku vulavula hi timhaka toleto ta ku pfuriwa ka swikolo
ka ha ri na vatswari lava tsalaka mapapila va kombisa timhaka ta ku ve le hansi ka ntshikelelo swinene loko swi ta ka timhaka ta ku kuma swivandla swa ku vana va vo va dyondzisiwa eka swona hi ndlela yoleyo. Seke na we ya ku rhamba mingisi ra mina 0860 002 u nga kandziyisa rito hi ndlela leyi hi kota ku twa na rona kambe ke u bela riqingho hi byela ku loko swikolo swi kha swi pfula swi kutani xiyimo xi njhani kwalomu mi nga kona, kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla endzhaku ka loko hi ta va hi hundzela. Sweswo mingisi ra munghana lona FM khensa swinene loko hi yingiserile u nga hi kuma eka swihondzo sweswi swa ntolovelo na yo SABC Plus hi ndlela leyo 0860 002 loko swikolo swi kha swi pfula swi kutani kwalaho nga koho timhaka tindlela tingani a hi tweni no sungula mingiseri eka 0860 002 hi ta ri mhaka leyi ya ku va vadyondzi va nga pfumeleriwi ku vuya eswikolweni hayi a ya ha tirhangi ku ya hi tsalwa leri nga rhumeriwa hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo hi ndlela leyo na maxiphorisa va kola na vona ni vone mbulavuleri wa xiphorisa xa Mopani Sergeant Rikhotso va kola van'wani va lava ni nga ta va vutisa na ta kombela ncindani a hi pfuna ku va hi va kuma hi ta kota ku vulavula hi va vutisa hi timhaka ta leswi swi nga hehliwa hi muyingiseri ku va swi twile ke hi ndlela leyi kambe hi sungula ni twa muyingiseri ku khomi yini eka nhlekani wa siku na mtlha wo sungula hi loyi nhlekani empfhukeni botet mpfhukeni minjhani Edi? Empfhukeni botet botet hina ka wadi leya hina like Gawula Khala na Miyeshe na matiko lama nga kusuhani kwala nga na Hosi Mapindana a block 2 ka lava Hosithomo a hi na challenge vana va le ku yeni xikolweni ene hina tanihi vatswari na ti-SGB hi supportive and then ka leswiya ti-allegation letiya ta ku n'wana loko a feyili a nga ka matric a nga pfumeli ku tlhela xikolweni hi hava that policy Department of Basic Education. So loko a ni nga tivi ku vatswari va lava va ta complaina ku n'wana loko a hune diploma certificate a nga pfumeli ku tlhela xikolweni a ni tivi ku va na ti-SGB na a ni tivi ku va khoma timithini na SGB na mathicara na se but leswi ni lava ku vula xona ku hava n'wana na wun'we a South Africa loko a feyile matric loko a lava ku antswisa certificate ya yena n'wana wa pfumeleliwa a aleriwe first but currently mina lawa ka wadi ya hina leyi nga ward 18 Gawula ka na ti-neighboring villages ta hina Thomo na va block 3 na va Nsavulani a ku na challenge le ku advise ka vana va hina a va tlheli xikolweni va tiyimisela va va discipline a hi na challenge ku fikela se botet na mitwa ni twe mukhambulavula hi mhaka yin'wana ya nkoka swinene Edi ya ku swi kahle ku tanihi vatswari hi landzelela timhaka ta dyondzo ya vana va hina hi tindlela hinkwato hi ku hambanahambana ka toho hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku fika kwalano hi ku vona ka n'we swi vula yini swi vula ku vanhu va ta kota ku tiva ku endleka yini ku ya mahlweni hi timhaka ta swa xikolo 100% botet dyondzo ya n'wana i thicara i n'wana na mutswari that's why hina ka like hatla Miyeshe ka last year hi December loko xikolo xi la ku pfala hi ya vona budget hi na $500,000 500,000 ya 2024 ya vana va hina grant ya va yi kumaka xikolweni so hi tiva budget ya hina so tanihi hi mutswari ni fanele hi tiva ku famba yini xikolweni vana va hina va discipline na vana va dyondza na va hlonipha mathicara na mathicara va na challenge ya hina hi va supportive se na vana va chavanyana ku papa wa ta laniwani ma swi vona ni ta byela papa swi na a positive impact loko hi pfuna hi nghenelela ka dyondzo ya vana va hina tanihi vatswari botet na mitwa botet ketseli swinene siku ra n'wina yanani mahlweni mi hi seketela ku dya ku engeta ya mi vona tinghala kwala ka Nsavulani ni hlayiseka botet twanani munhu la nga ka Miyeshe i ri mi ni vona tinghala Ikona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana lonene FM makomba ndlela. Yingisela twi eka SABC Plus. enhlekani na vaxoni a hi swara n'wina mi ri yini no mina a ni ta ku
ni mi twile siku rin'wana mi vulavula kwala ka wireless leyi a ni ku swilo sweswi mi vulavulaka hi swona swa swikolo swa milawu na leswi swa ku service delivery a ni ri ku yingiseleni se timhaka ta xikolo timhaka ta milawu timhaka ta service delivery ngopfu sweswi nga ta nghena hi swona ni te ku na kun'wanyana hala ridama mapatu a ma fambeki mara swi hete ku ta ka pet khalanga ku ye ku ya khuleriwa swi hi byela yini hina vaakatiko na sweswi vana va xikolo va ri lava nga pasa ntanga khume loko va lava ku ya tlhelela va nikisana na va antswisa va arisiwa van'wani vatswari kambe ni n'wi twile n'wana karhi a vulavula kwalano ku a swi kona sweleswo na yena munghana lowunene a vula sweleswo ku tlhelela ni ya antswisa se tiko ro ka ri nga ri nawu hi ku hlaya ka King Martin Luther Jr i te tiko ro pfumala nawu ro pfumala vutshamiseki ku va na ku getsela ku nawu a wu le ku tirheni sweswi swi endleka ku mi swi vulavula ka Afrika va vulavula hi le ku swi tweni na tola mi ri na advocate ntsako mi yima na n'wina ngo ka leswi mi kha mi swi vulavula a mi nga la huma swi fana swi vulavulaka swona mi nga tela swokwana ni swa swikolo loko mi vulavula hi act 61 ya 1977 na kulukumba ntsako bale va nga advocate mi vulavula hi confession mi vulavula hi admission mi vulavula hi ku lahlekeriwa na ku luzekeriwa leswi na minister lamula a nga vulavula swa ku act leyi ya khale a yi cincekike kambe a yi le ku cincekeni mi tlhela mi khumba kulukumba wa luzi mi tlhela mi khumba ku nawu wu ri yini hi lava nga lahlekeriwake sweswi mi vulavule hoyi loko se ni heta hoyi loko nawu wu ri koho sweswi ni nga vulavula hi Martin Luther Jr leswi a nga lova a swi vurile na Kofi Annan wa United Nations ku na hoyi ya ku mupresidente kokwani Jacob Zuma va nga nghenela ku va candidate mara nawu lowu wu kona u vurile khosa kwalano wa ANC yele ya bandla na nawu wa vumbiwa wu kona tlanga ndhawu rivaleni ka act 108 ya 1996 famba mi ya languta section 47E loko munhu a za kumeka a ri na nandzu ku tlula 12 wa tin'hweti ku ya 15 a nga ngheneli ku va xirho a hi basisaneni kwanani hi landza vumbiwa leri na vona nkulukumba Zuma va ve president va tiva vumbiwa leriwani swi tlha swi teka ntlhanu wa malembe loko swi nga se expire a wu ngheneli ka xivandla xin'wana na xin'wana tikweni a wu ngheneli i fane i ya tshama a handle hi swona swi vari ngongolo ku ri hava etiyisi ngopfu sweswo kona swi herile ni khensile swari kambe hikokwalaho ka yini swi twa longeti vanhu va twa nga ri a swi tiveki swilo leswi no mativa loko mo ku na ndlopfu ndzeni ka yindlu a mi nga landzeleli na mi ta landzelela na wo vulavula ka phete na peluka sweswi va vulavula hi ku nongonoko wolowo i wutsongo wu fanele wu ngeteriwa nkarhi kambe me ni vula ku a swi koteki ka ku wu nga ngeteriwa swa koteka wu na nambara yo lewu ku hlamula xivutiso yen'we ya vanhu va yingiseri vo talo va le ka Afrika va vulavula hi 12 ku nga ku ri na nhlikana mara hi ku a swi koteki ku cinca nongonoko wu ngeteriwa hi ku minongonoko yeleyo ya kwalani yi bridgiwile a swi endliwi loyi a nga khoma ximhandzana a no xava makhavichi ka Cesaros leswi swi nga bridgisiwa swona swa minongonoko hala mahlweni ku ngetela nongonoko a swi koteki hala ndhaku a swi koteki hikokwalaho ni nge xivutiso xa n'wina i ku languta munhu mi nga languti nawu mi ndla nawu mi rivala loko mi ndla nawu loko i ndla murhi wu bava swinene ni tshama ni vula sweleswo i rivala ku nawu i ta wu nwa loko twa mukhuhlwana wu ku bhavela ivi swi nyamatihlo se tiko ra ka hina ri banana republic swi nga mi byela ri banana republic yini a tikhorweni eka vumbiwa a tikweni varhangeri va lava hi nga tshemba vona a va landzeleli nawu wa languta wu na matihlo makulu wu tlha wu leha leswi swi nga ri ki swona tanihiloko mi byela hi Kofi Annan na King Martin Luther Jr non khensile swivari wa mina ni khensile mi hlayisekani ku dya ku engeta fambisa sweswo mingisero mugana lona FM 20 minutes ntsena ku bili awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku tisela ku wona kusuka la ka Nsavulani se ku sungula ku tsakisa hi leswaku loko i vona vuwalawala lebyi wa swi vona ku hase se hi le kaya la hina un'wana la muyingiseri hi nga se ya ka tinhlokomhaka ta mahungu nhlekani nhlekani aye hi pfukile mkwena hi pfukile butpet mvulavula na no dixingwani ku fika ka K
enkombo Mela kuntene. Botset. ni miyingiseri liyana ni mahlweni boti wa mina Botset. n'wi suseni kuyaloyo na yena kumbexani na xiphiqo xa network ku fana na mina ku na khana ku ni n'wi yingiseri a nga ni twi kambe hambi swi ri tani mi Lona FM a hi kumeni van'wana 0860002543 ni ngona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makumembirhi nkaye timinete ntsena ku bile awara ya 12 hi teka nhlokomhaka ta mahungu ya misava loko hi teka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ncindani ni kombela mi byela lava nga le studio leyi va hi lunghisela ku hi kota ku twala kahle loko hi koka ku hlayiwa tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyi na kona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela tsundzuka ntiri hi kona la a Faza Primary School laha ku nga na ntirho wa ku va ku nyikeriwa hi uniform eka vadyondzi hi ku hambanahambana ka vona endzhaku ka loko swiyenge swi teke xiboho xa ku vona leswaku vadyondzi lava va nga va ku va ri hansi ka ntshikelelo va kota ku pfuniwa ku ya emahlweni hi ndlela leyo se hi ta va kha hi ta ringeta ku lava na mufambisi la ncindani ta kombela ni vitanela Sesi Rose na vo hi ta vulavula na vona hi twa ku koza hi ta tikuma hi ri la a Faza swi nga va swi susumetiwe hi yini hi ndlela yaleyo nako hikokwalaho ka yini Munghana Lona FM yi teka xiboho xa ku famba hi tlhelo rorolero sweswi a yini hi ya twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 ivi kusuka kwalano hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khinsile Pheti tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi matsalankulu wa vandla ra ANC fikile Mbalula u vula leswaku vandla ri ta kanela hi xiyimo xa khale ka president wa tiko Jacob Zuma hi nkarhi wa nhlengeletano ya huvonkulu ya vandla vatswari lava hlundzukeke vadyondzisi na vadyondzi esekendari ya Vadumedi va kombela mfumo ku nghenelela mahungu hi xitalo hi awari ya 1 Palamende ya rixaka buti minjani epfukeni minjhani boti wa mina pfuki ku na Andros ka pinga ri mbombela enkombo Andros ke loko hlamula katsongo la buti la ka eka xitshokolo xo khulumaka xo xa ku thwasa na unavisisi leswi ya le haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phansi phezulu mara mhaka leyi ni vonaka buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa vuvabyi we famba u ya thwasa nga ku fika approve tliliniki swa lama approve munhu ku vadzanyana se swikwembu a nga ku se harokiwa mi veka se tliliniki va tatlisa ku yini atliliniki va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va le ku ya va zona i swikwembu ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku ta lapha va mandla va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki atliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba ni vitwile Afrika wa vulavula hi sweswo miyingiseri wa Munghana Lona FM makomba ndlela khensa swinene loko ma hi lombe ndleve 0860002543 na kona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM yi vana hi nga heti nkarhi ni sungula ni vulavula na mufambisi wa minongonoko hi xilungu hi sweswo hina ho tiva ku mufambisi wa Munghana Lona lava hi nga na vona la Sesi Rose Chabalala imani bula na vona hi twa ku kahle lexi hi tisaka la a Faza Primary lexi xi nga hi susana leyi a hi ri abaleni tanihi Munghana Lona FM hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo lexi Sesi Rose nhlekani hi mi amukeri na ku vuyisa ka lembe lerintshwa inkomo tlangana le ka vayingiseri va nongonoko wa Afrika wa vulavula loko u ta ka Afrika wa vulavula hi swo fane ti tilulamisini ti va timhaka ta wena hi ta kota ku bula kahle ku hi fite ku yini se u fane u ta ku tiva xitori xa wena na switwa loko va vutisiwa van'wana ku a ni naveli ku tikuma ni nghene ka nongonoko lowuya a khensa Sesi Rose namuntlha hi hlanganile laha eka a Faza Primary hikokwalaho ka migingiriko ya ku seketela ku tlhela ku pfula ka swikolo ka Munghana Lona FM
kambe a hi sungule leyi nga sungula kona a baleni tanihi xitichi hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku hi endla mapfhumba lawa na ku mi vone yini loko hi ri le a xawela a hi sunguleni a xawela khalanga laha hi nga vona ntirho lowu saseka swinene wu endliwa hi va Mbazima wa Cheche Foundation hi ku tirhisana na Munghana Lonene FM ni mi twini mi hlamusela ni nge he tlheleli ndzhaku eka vayingiseri kambe tanihi ku hi tshemba ku minete yin'wana na yin'wana hi kuma muyingiseri wuntshwa laha hi nga vona va Mbazima wa Cheche va nyikela vana va ku ringana 300 va nyikiwa sete ya ku helela ya uniform hi vula tintangu hembe na buruku ku nga ntirho lowu saseka swinene hi vurhangeri bya Butinyiko Maluleke hi ri xitichi hi vona swi ri na nkoka swinene ku seketela dyondzo and lexi xi endlaka leswaku hi seketela dyondzo hi ku hi yona vumundzuku bya vantshwa va hina kambe loko ni twa swivulavuri va karhi va vulavula lava a va vulavula kusuka kona le a balende a hi ri kona a xawela a va kombisa nkoka wa ku hlayisiwa ka uniform hi vatswari xin'wana lexi ni rhandzaka ku xi vula khalanga tiko ra hina ra Afrika-Dzonga loko hi ta aka timhaka ta ku hlayisa vana hi tlhelo ra nhlayiso ku nga social development hi vona ri swi endla hi ndlela leyi ya kahle loko i velekiwa Afrika-Dzonga i kuma mudende lowu va ri child support grant lowu fambaka ku ya fika kwale ka va 18 wa malembe loko se i heta kwalano ku na 350 i heta kwalano hi leswo i famba ya pensionini laha swi ka matiko man'wana swi nga ri ki kona hi swin'wana leswi hi fanele ku tlangela mfumo wa hina so lava vatswari va kumaka mali liya ya la Afrika-Dzonga khalanga mani pfumeli ku kuna xisiwana hikokwalaho ka ku mfumo wa hina wu kota ku va wu seketela vadyondzi hambi lava va yaka a tiyunivhesiti ku na mpfuneto xikimi lexa xa mpfuneto wa timali ku vona leswaku vana va dyondza so la Afrika-Dzonga mina khalanga a ni pfumeli leswaku ku na n'wana loyi hi n'wi vulaka ku i xisiwana va pfunetiwa kusukela ehansi ivi na loko se u ya yunivhesiti ku na ku n'wana a pasa kahle a nga swi koti ku ya a yunivhesiti se hi ri Munghana Lonene hi yo mhaka hina minongonoko ya tidyondzo laha ku vulavuriwaka swo hambanahambana leswi fambelanaka na tikhariya ku na vana va kota ku tiva ku loko va ya apply a swikolweni ku hambanahambana va ya dyondzela yini kwala ka Afrika wa Vulavula mi kota ku rhamba vurhangeri kumbe vufambisi eka tindzawulo ta dyondzo ni twe mi bula na va mfumo mfumo wa xifundza xa Mpumalanga ni twe mi bula na tatana Elijah Mhlanga ni twa mi bula na va xifundza xa Limpopo ku komba leswaku hi ri xitichi a khumbeka swinene hi vumundzuku bya dyondzo ya vana va hina hi ri Munghana Lonene FM hi khutaza na van'wamabindzu ku va va titshineta akusuhi na hina hi hava mali hi hava xa ku nyikela kambe hi na moya loko va ri kona lava kotaka ku ta aka hina va ku hi va gongonda va ku hi ya nyikela swa ntsengo wo karhi ha languta ku ri vanhu va nyikela swa ntsengo wo tani hi kwini hi ku i mali ku va khalanga Pet Mathebula a ri la a faza namuntlha ku va xibazana lexi xi ri la i mali ku va Shayi a ri la i mali ku va na meni ri la i mali so ha swi languta sweswo so hi lexi kombelaka sweswi loko ni pfumeleleni khalanga ni vhela ni vulavula hi makungu ya hina lama hi nga na wona ku nga ri khale hi ta nghena aka ku tlangela malembe ya 59 Munghana Lonene hi karhi hi haxa hi ti 1 ta February hi ta va hi karhi hi haxela vayingiseri nongonoko xikan'we wa phaphama na va phalaphala tanihileswi hi nga tswariwa siku rin'we ivi hi xa mundzuku wa kona hi ta kongoma a xifundzenikulu xa Gauteng leyi yaka a Palms loko hi suka Palms hi sonto hi ya a Thembisa amakhwayeni laha ku nga ta va ku ri na timitsu timitsu ta Xigaza timitsu ta Vatsonga va nga ta va karhi va hi nyanyula na madyambu a kerekeni a mpfuxelelweni khohlonyana vito ra kona kambe naswona swi ya humelela kwala Thembisa ha ri na mapfhumba mo tala lama hi nga ta va hi ri na wona kwala ka n'hweti ya February hi kombela mabindzu ku va hi tshinelela va hi pfuna ku hi endla leswaku ku tlangela ka hina ku hlawulekile loko ku ri na khalanga enterprise leyi hi swi vona ku hi nga swi kota ku xavela va Munghana Lonene swikipa swo saseka a swi amukela hi nga kota ku hi xavela kepisi ku hi nga tshwi hi mumu hi kota ku nyika vayingiseri a va ti va hi pfuna ku vona leswaku nongonoko ya hina leyi nga hi kunguhata yi famba kahle ene loko nga vulavula kutani
a swi bihi phela ku nyika xikombiso hi va lava na vona va nge le ku hi pfuneni va xavaka nkarhi va va koho ku fana na va Mhlangaveza Veza. lava va nga hi pfuna leswaku hi va na promotional material yo saseka swilamba leswi hi mbalaka swikipa leswi hi swi mbalaka hinkwaswo na le na mabodlela mo saseka mo ta branding sweswiwani mbale na xin'wana xikipa hi lexi ma xi vona xixina na bangi ni nge chavi ku yi vula hi va ka Standard Bank i bank leyi hi tirhisanaka na yona lava va vonaka leswaku hi languteka kahle so ha kombela ka van'wamabindzu van'wani ku va hi kota ku ya amahlweni va ti tshineta kusuhana na hina aha se a hi hetseleni ke mi tiva yini n'wina hi ndhawu leyi ya ka Nsavulani mani tivi nchumu loko ku ri ka mi swi tivi ni kombela loko mi suka la mi vhe mi hi lavela la nga va pa hi byako hikokwalaho ka yini va ku hi le ka Nsavulani xa vumbirhi hikokwalaho ka yini loko hi nghena la hi nghena hi geta ni ti vutisini loko ni nghena mara lembe na lembe ne a ni ma swi tiva ku ni munhu wo ti rhandzela ku ya masonjeni ma tele ngopfu hala ka Nsavulani se i khwati ra tiko leri na ri tiva ku na vazukwa ra ka Mangimangi na ri tiva tiko leri mara a ni tivi xivangelo xa ku why va ku hi le ka Nsavulani mara na ku hikokwalaho ka yini ku pfuriwa gede loko hi nghena ni tivi ku kumbe ku na nyama ya swiharhi kumbe ku ndleka yini a ni swi tivi no tshemba ku ni vone va vukosi va ta hi hlamusela ni ta famba ni mi lavela vuxokoxoko byo khalanga a khensa swinene Rosana inkomo sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM mfambisi wa minongonoko ka Munghana Lonene FM i Rosana isisi Rose Chabalala ibo hi famba kona se mi ngisera Munghana Lonene hi fambini se ni ku byeriku hi le Afaza Primary School eka Nsavulani lana ko i ntirho lowu nge le ku tisiweni ka n'we hi ku seketeriwa hi swiyenge swo hambanahambana ku katsa na va Mahumani Incorporated va kha va famba na va Spash Khumba hi van'wani va lava nga vona leswaku ku hetelela ku vonaka ku pfhumba ra muxaka lowu ri hetelela ri famba kahle va xiphorisa vatini hinkwavo ni vona na brigadier Sirakwana va kola ku va ta vona ku ku hlayisekile la hi nga kona hi ndlela yaleyo sweswi ni vona dokodela KS Maluleke va kha va pfula ntirho hi xikhongelo hi ndlela leyi ni ta vulavula na lava nga le ku hi lunghiseleni ka timhaka ta swa tintambu ku a va na ntambu ya ku ni tisela nchumu lani ke a ni ta fane mi twisa leswi swi nge le ku endlekeni hi ndlela yaleyo inongora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tisela wona thi kusuka haleni Afaza Primary hi ta lava va nga kondletela ntirho lowu va ta vulavula na hina va hi byela ku hikokwalaho ka yini va teka goza ra ku va kondletela ntirho lowu va kha va ku hi ndlela yaleyo loko ha rindzela vona ku va ta a hi ku tumingiseriwa mehe kwalaho nga kona hi le ka 0860002543 nongora ku ya Afrika wa vulavula timhaka ti tele la tikweni leri a hi ku ku leti hi nga na toho timhaka i tingani teti hi nga vulavula hi toho vhiki hinkwaro na leti ti nga le ku humeleleni kwala u nga kona 0860002543 hi ndlela leyi mi khomela mingiseriwa mehe loko swin'wana swi swi nga twali kahle i ku network pfa yi hlwela ku va yini yisa apulukwani yi kota ku ta ndleveni ya wena hi ndlela leyi ka kuma ku mingiseri rin'wana ta ni xeweta loko mi aka ni xeweta mheni va ni kha ni vula swin'wana kambe hambiswiritano hi ringeteni ya mahlweni i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi fokele hi nga vona mina n'wina mi ri yini a ni to vhiki leri ta ku mi vulavula mi kombe a lava ku ta ni nga tanga ku mi vulavula hi patu leri huma ka N1 ri gele le flera mbele ele mapatu nga ku tama ku nghena n'wana wa mapasa ka hlula ku patu leri tirhiweni hi December hi vuyile a zangi vona ku ka traka patu mi vula ku ni vulavule ku yini Karka viki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus Pete na problem ya xikolo xa ka N'wamhambi xikolo xa ka N'wamhambi vana va hina a va mbali uniform yi helela a ni lata ku ka vatswari hina hi nga na hi yisa ku vana xikolweni ka N'wamhambi a hi ringeteni ku pfuka hi tlhogomela vana va hina i nge tshiki n'wana a ya xikolweni a nga mbalanga tintangu ta xikolo i kuma ku i na tona mara a nga mbali wena mutswari a wu n'wi languti ku mbarise ku yini a hi ringeteni ku hi tlhogomela vana va hina loko va ya xikolweni swi nyumisa ngopfu n'wana a mbale uniform henhla hala hansi a mbale tintangu to ka ti nga ri ta xikolo ene ti ri kona tintangu n'wana a nga tlhogomeriwi a ni ta ku ka hina vatswari va vana a hi tlhogomeleni vana va hina loko va ya exikolweni va mbala uniform va va kahle
About pet magale ya baba le ya ku fela ka vana va xikolo va ka nga vuyeli kumbe va famba ndla supplementary kumbe pasi high certificate va ku inga a wa ha tlheleli reason loko pasi high certificate va ku nga ha tlheleli a va ku hina hi fika hi huwa hina hi va ku khivira vumbirhi after ku se hina phepha hi fika hi huwa hi ta bayisela va tako ena yi nga ri yona mhaka leyi eyo makeleli hi mhaka ku vanhu vo tala exikolweni mi nga dyondzaka xo va nga obtain ti-bachelor hi lava a va kumise ti-high certificate for the past year then the following year va fika va ba ti-bachelor hi ku a va ti nyiketela but pet ni nge tlheleli lembe hinkwaro xikolweni ku ni tlhelela ku ya antswisa ni tlhela ni fika ni tlanga ka 20 wa vanhu swi endla ku ri wun'wana nga ta fika tlanga so mhaka leyi va taka na yona a va yi lunghisi ya ku va at least n'wana loko kume a tlhelela xikolweni loko n'wana a feyerini a tlhelela full atlilasini inkomu a yi nhlekani bot pets mbalavula na laki wa le ilima mugangeni wa mabedengo no loko angula ya lo a nga nghena kwalaho a kombisa hi timhaka ta patu ra le ilim thubandeli ya kopo ni tshama tlhelo ka rona mina na sweswi ni nga ku vulavuleni ni kwala tlhelo ka rona patu rero ri le ku tirhiweni hi nkarhi lowu a vulavulaka hi wona wo voma December a va pfarile vatirhi mara sweswi va vuyelerile January leyi ve le ku tirheni ri le ku tirhiweni ri lava ku sungula ku cheriwa xikontiri kusuka 4 we ilim ri le ku tirhiweni inkomu like we le ilima mabedengo minjhani mpfuka botpet na problem mana tiko ra ka minga la zone 2 lan'wana ku na transformer botpet yi zumba yi le ku weni botpet loko gezi ri famba loko ri vuya ya wa loko ri vuya ra wa a ku le ku tirhekeni la ka minga lan'wana ka sweswi na wa 3 days khale va ka Eskom va fonela va ta yimisa loko ri vuya ku gezi ti lo shedingi loko ri vuya loko ri famba futhi tlheriwa hayi botpet a ku tirheki la ka minga la zone 2 lan'wana loko va hlamusela va byele ku yi rhanga yi lika oyili transformer liya samla ku va ka Eskom va ta mani va ta byela ku problem ya yini hi le ku tikeliweni la ka minga lan'wana le ku tikeliweni la ka minga la va ka Eskom hayi a va ta hi pfuna botpet mani ha fa ti sona hambi ku phatsamanya xinyenyana gezi ra kona ro wa yi wa transformer ya kona a ku le ku tirhekeni la ka minga la zone 2 botpet yi pfuneni ku humelela yini mara la tiko ra South Africa mara rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus ilo va nga remix rom kana ro femi commitment atentsena ku bila wara yanga so singe hindli chomu sesi la nga ku boha ko boyo ku kule ra ka so ta itwa ka twa loko hi khohlola na ku ka Afrika wa vulavula ku tisela wona kusuka la ka Nsavulani Faza primary ila nga kona mix rom kana don FM eka na ko wolo seke ana va ta ku byela ku hi kota ku va hi languta eka mhaka leyi u nga va ku u ri na yona lava va nge ri kunguhateni ku lulamisana ngona ko lo hi ta vuya hi bula na vona ku ya mahlweni kambe sweswi a hi sunguleni hi ya mahlweni hi twa leti n'we mi nga khoma tona hi khensini n'wina mi nga rhumela ti-voice notes hi ndlela yaleyo ka minga a zone 2 mi vulavula hi timhaka ta ti-transformer na timhaka ta ku xitsanana ya wa yi swi ku endleka timhaka leti nga koho mingisirome i ku loko transformer ya n'we yo va yi kha yi tikeriwa swa boha ku mi nga hetelela mi va na xiphiqo xexo mi hlanganaka na xoho xa vumbirhi va ka Eskom va le ku tirhiseni ndlela rin'wana masiku lama ene ndlela leri va nge le ku ri tirhiseni va ka Eskom loko ni ri langutile va nga va kha va lava ku ta fikelela swin'wana kumbexana sweswiya swa ku vona ku vanhu va hakela kumbe yini kambe swi hetelela swi va nga na ku van'wani va teka va tindlela swilo hi voxe ni tsundzuka mugangeni wun'wana hala a Sikonya hala a Matox transformer ya vo yi wili yi heta nkarhi va kha va ngati va kha va foneriwa va ngati hi mhaka ku va ka Eskom va vula ku vanhu lava va hakeli gezi va tlhela va ya ti pfuxa hi voxe va kuma ku ho laha xi wili hi la va pfuxa se swin'wana swa leswi kumbexana na vo va ka Eskom a va fanele va tirhisa tlhelo rin'wana loko ku ri ku va lan'wa vanhu hi mhaka ku a va hakeli a va lavi ndlela yin'wana hi ku loko ku ri ku ka ha ri na infrastructure ya vona kambe va nga ha yi laha swi va swi nga ri kahle ni ta vutisa maseve wa mina Francisco a nga mi pfuna njhani ku mi hetelela mi vona ku a mi hlanganisa na laha a rhangelaka ka tlhelo rolero va kota ku mi tisela ku va ta kamba ku xiphiqo i yini le ka minga a zone 2 loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa gezi ndlela yoyoleyo 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka mugana lonene FM a hi koti ku wena u angula ku yini khome yi mhaka enhlekani lowu un'wana mingiseri ku nga va ku ri loyi nhlekani
hi maamkereni ka Munghana Lonene FM Nhlangani swi tikomba nga si va na munhu laya hi ndlela leyi Bullpet i Moses Mnisi kusuka la Cotton Dade a va pfumeli n'wana a vuyela ka matric loko u lava ku vuyela va ri famba a gwanya mqondo a akhonhuku evile va kuma ku exikala vito ku ve mele ku tsala hlaya kusuka le henhla a tsala na vito ra yena kambe n'wana mingiselelo Nhlekani Bullpet minjhani pfukeni mina minjhani buto mina pfukeni mi vulavula na Peter Chauke kaya eka Zinzi Chauke a ni tivi ku kumbexana ni ngo va ni kha ni tlhelela ndzhaku kambe a ni zama ku fona tolo na ku vulavula hi mhaka leya ya swikolo leya yana ni mahlweni sweswiwani swin'wana na swin'wana leswi mi nga na swona hi twa swona ya mativa ku na problem ngopfu aka mhaka ya system ya education especially hale matlhelo lama hina hi tshamaka kona hale joni halawani swi le ku vaveni ngopfu eka vana va xikolo va tsandzeka ku nghena swikolweni and ndhawu leyi ni tshamaka ka yona ku na ti-forgery to tala ti nga ku endliweni ta maphepha and ku nghena vana hi timali ku hakeriwa ti-price ku vana va nghena hi timali hi maphepha yo fojiwa vana va hina va khome ti-certificate ta original va nga kumi xipesi swi le ku vaveni ngopfu ene vana va tlherisiwa exikolweni va byeriwa ku a kuma xipesi mara loko u langutisa u kuma vanhu va le handle va fole layeni va khome maphepha yo fojariwa un'wana a tlha a vula ku mene u humese 2.5 wa n'wana enghenile wena i nga na ti-rights ta ku n'wana wa wena i fanele a va xikolweni hi le ku kaya ka yini na swikolo leswi swi nga la Cosmo City hinkwayo mara va ku byela ku a ku na xipesi so swi le ku vaveni ngopfu swi lava Department of Education yi nghenelela eka mhaka leyiwani ku na Cosmo City laniwani ku na vusopfa byo tala ngopfu byi nga ku endliweni na vusopfa byikulukumba ngopfu vanhu lava va tirhaku ti-admin va tirha lomu swikolweni lomuwani va teketela timali ka vanhu lavaya va nghenisetela vana hi maphepha yo ka ya nga ri kahle nemetweni votame nemetweni xiphiqo xiyimo xo tika swinene lexi mi vulavulaka hi xona kambe a khensa swinene loko mi tena tlhelo rero inkombo ta mina xiyimo xo tika mingiselomela lexi vaaki na va hetelaka va hlangana na xona hi ndlela yaleyo 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi yisa mahlweni ku ya hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM hi ta kota ku twa ku hikokwalaho ka yini hi ri la Afaza primary kambe ke hi nga senda sweswi mi heta ka mingiselelo Nhlekani Bullpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula mawuwani mi fike ni fikini ku hey vayingiseri vanhu lava ni kumaka ni ri busy se ni ku hey mo ni tekanyana 3 minutes ni angula mi la ku angula hi yihi yaleyo ya ku hikokwalaho ka yini swi ndlise sweswiya swi nga ndlisa swona ya in 3 minutes na tshemba ku ni ta va ni va hlamuseli va swi twisisa President Zuma loko ni vulavule na vona through admin ya vona va kombisa ku a ku ri na threat kambe hi clarify hina hi organize swona ku a ku na munhu a nga ta pfala patu hala ka hina ni nga ta nakona se na papila ri humaka ka nsati wa mufi Nsavulani na n'wana leri a va rhumangi group a va rhumangi family member a va rhumangi organization ku yi vulavulela legacy ya college Nsavulani so andaka sweswo va hi hlamula ku no wa ready to come ko va ku sweswi ku na rifu la amutini and hi ti 17 a hi hlangane na ti-king na ti-queens na ti-chiefs hi twanani ku ni pfuni postpone ku ta va rhanga va vuya kweleno va ta endla ku nga vi na moya ya kokelana ni taka se hi twanana na vona ku okay a ku na kinga hi tiseleni tilidara loko na loyi a nga rejistara phata va ri kona se va hi tiseli vanhu hinkwavo lava hi va lava ntirho wu fambi kahle na va tele
kambe kuna un'wana a ye nkandla i hi fonerile na yena a moyeni a ku mhani ri nkandla lava va lulamisa a tlhela va vula na hi mavito ni va rivele a kombisa timhaka ta ku voloka va nga swi kunguhati kahle swa vona hi yo mhaka president va nga ha tanga. Ni na list ya lava va recogniziwaku legally the whole country lava nga convener ku na Lulamile Jack ya vito rero hi ro a nga ri tsha coordinator i John Ngove. So hina hi tirha a hansi ka vona kambe ku na vanhu va ku fana na vona va lava xikhala vito va nga tsutsuma va ya kandla ni loko ku ri na mitirho ya ku fana le vanhu va tipositiona se u lava ku a tiveka kambe va fikile va vutisa lava ya ku i mani va ku a hi n'wi tivi se va vhe va ku a hi lavi ku lava hi nga va tiviku se u vuyini hala ka province a fika nghena ka ti-WhatsApp group leti hi nga na tona vulavula leswaku swi twalanyana ku hi nga ku loko ku ve a nga u lava xitulu a nga va rhumiwi hi lavaya ku va ta endla hasahasa se hi ku leyi is a disciplined organization leyi nga katsana masocha na yena civilian hi koti ku hi dilana na yena hi n'wi byela ku loko a lava ku behavior a behave hi tirhisana loko ku ri a yo rhumiwa a tlhelele ndzhaku se kambe leswi ni mi byelaka swona ni vulavule very ni vulavula hi hina hi ri hands on so president Zuma u ta loko karhi wu fika kambe sweswi endli leswi a swi laveka no vona kusatwa ni vuya ni kota ku angula khenseli swinene Mawuwani hlayisekani esamini enko Mawuwani fambisa sweswo i ri a hlamula swexambula swona sweswo swona a hi vuyeni la hi nga koho hi le Afaza primary and ka Nsavulani hi na va vukosi kambe hi rito rona rero na ni va ni kha ni nga twanani na rona a hi ra vukosi i va vuhosi Xitsonga xi pfumeli ku va vukosi loko va vukosi swi vula ku bya hela se vuhosi a byi heli hi yo mhaka a byi dyondzeriwi a byi apulayeriwi vinyi va misava va kona la se ta va hi kha hi vulavula na Nganakana Mahumani kambe hi nga se bula na vona hi sungule ni bula na Amos Sambo bona hi va kondleteli va siku leri hi nga ka rona namuntlha la hi kota ku twa ku va ri yini ka ntirho lowu wa siku ra namuntlha Sambo hlekani Hayi botphethe. mi pfukeni Hi pfukile njhani? hi pfukeni a ni swi tivi ku Amerika xiphemu xi xa nongonoko laha kambe mi teka nkarhi wo leha ngopfu a mi nge heti loko ku ri ku mi fambisa leswiya kambe a hi vuyeli laha hikokwalaho ka yini hi ri laha Loko mini vitana Mahashi a na ha vula xikongomelo xa siku a ni ri hi mina loko a ku ri nkosi na ku ri mina loyi a ni fanele ni vika nkosi so so no xikongomelo xa siku i ku vula hi ni lomba rito ra xilungu ku hi le ka back to school campaign i swilo leswi swi endlaku lembe rin'wana na rin'wana na Munghana Lonene xikhumba marathon na ti-sponsors ta hina leti nga kona namuntlha se namuntlha hi laha hi la ku ta hi ta nyikela fenichara kumbe switulu swa vana va xikolo amonda swo nyika mi nyika tintangu swi helela kwalani namuntlha hi nyiki tintangu namuntlha hi tshame hansi Muhaxi hi swi languta ku ri no tintangu ti right ti kahle mara ntangu yi pfuna n'wana wun'we mara switulu swi nga swi xava swo ringana 200 swi ya pfuna vana hinkwavo lava nga kona la ka xikolweni so hi leswi namuntlha hi nga endla swona se xikombelenkulu xa hina namuntlha i ku hi ta pfuna vana lava nga kona hi mfanyichela leyi hi nga na yona ya xikolo kambe loko hi suka la ni kombe mi susa leswi hi ku leswi a swi fambelani na laha hi nga kona a hi nga swi vonangi kahle hi ta swi susa na khensa swinene kambe loko mi ka mi hetisela mi lava ku loko ku va ku ri na van'wani va lavaka ku mi pfuna ka xivono lexi va nghena njhani kambe mi nga se hlamula xexo xivutiso hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku mi ndla mapfhumba ya mixaka lowu i mhaka ya ku a hi nyikiwanga ku fana Muhaxi ku na lava total va pfumalaka so hina tanihi xikhumba marathon swimalela malani leswi hi swi kumaka swi endla ku hi tlhela hi swi vuyisa ka ti-community hinkwato loko mo languta Muhaxi namuntlha hina marathon yi va yi ri ka xikhumba mara namuntlha loko mi languta hi le kwini hi le ka Faza primary school ka Nsavulani ni ta tsundzuka ku ri malembe laman'wana hi famba na Munghana Lonene hi kuma hi ri kwini vo Mpumalanga tindhawini ta ku hambanahambana so mapfhumba lawa i ya nkoka eka vana ku ri vana va kota ku tlhela swikolweni
hi ndlela yo xiximeka swinene Yeah. ya so i xikongomelonkulu xa hina xexo and lavan'wana lava lava ku ta va nghenelela xo sungula hi kombela vanhu hi ti 5 ta October lembe leri hi ta va hi ri na marathon Yeah. a va ta joyina marathon lama loko hi heta ku endla loko hi heta ku kuma swimalana leswiya hi swona tlhela ku swi vuyisela ndhawu na ti-sponsors lava swi lavaka a va ti a hi lavi mali yo tala kusukela ku kole mali yin'wana na yin'wana leyi munhu a nga na yona a ta nghenela marathon hi ta tlhela hi tlhelela swikolweni swa ka vona ya ayi mhaka ya kahle ngopfu leyi mi yi vulavulaka na mina na nghenela na na tsutsuma swi tiva na lembe leri nga hela a mi ri kona na ku khensa ti-sponsors hinkwato a ni tivi ni nga ti vula hayi swa ti-sponsors swi ta hlupha swi ta hi vangela swi vulavula mara hi khensa ti-sponsors hinkwato a ti tiva lava va nga hi ku hi pfuneni hi khense swinene ngopfu kambe a ni voni ku swa onha hikuva a ni ngo hile ka pfhumba riri a ni ti-sponsors leti hi to ti mi pfuna ku ze mi tisa na switofu lana hi tihi ti-sponsors leti khensa swinene va ka spa xikhumba marathon va ka spa xikhumba hi khensa va ka mahomani hi vo Ndavezitha va vheta swona ku tiko ra vona Ndavezitha kusukela na 3 years swi hira na vona va karhi va hi pfuna va ka Genesis va ka Marara va ka Chabalala tennis va ka Go Zone va Fosco va likwele timayini leyi va karhi va hi pfuna va nkwangula tilo se na va Standard Bank ma va vona na munghana lonene khense swinene ngopfu Hey, but I'm a khensa swinene na swi tiva ku loko mo ze mi sungula ku vulavula n'wina a ka ha yimiwa kambe mi se tani a khensa swinene khensile inkomo hi sweswo mingisero munghana lona FM i tata na Amos Sambo lava hi bula na vona kambe hi la ku ya ka vinyi va misava loko ze hi bula na vinyi va misava hi nga chayisa se hi vona swin'wani hi ta va se hi hetile hi ndlela yeleyo kambe ke i ma hi nga heti nkarhi mingisero munghana lona FM ni amukela nganakana nyiko Mahumani kusuka ka yindlu ya vuhosi bya ka Mahumani hi vo hi bulaka na vona kahle kana siku ra namuntlha kanakana nhlekani mi amukerile ka munghana lone inkomo mahaxi hi khensa ku va mi ri kona laha tikweni emugangeni wa ka Nsavulani ni tsakisa hi ku hina vinyi va misava hi ku ni na swivutiso swo tala ku katsa na ku hikokwalaho ka yini ku ri ka Nsavulani i yini xa vumbirhi hikokwalaho ka yini hi nghena hi gede laha tikweni leri no sungula ku nghena tikweni ro i nghena hi gede i pfuleriwa i nghena va tlhela va pfala kambe hi sunguleni laha hikokwalaho ka yini tanihi vinyi va misava mi vona swi ri na nkoka ku va na mapfhumba ya muxaka lowu lawa ya nge le ku endliweni ka xikolo lexi xa Faza namuntlha a khensa muhaxi mapfhumba lama ma na nkoka ngopfu atikweni because ma hluvukisa tiko so pfhumba rin'wana na rin'wana leri hluvukisaka tiko kumbe vanhu va muganga hi laha vukosi byi tshunela kona so tanihi vukosi swi na nkoka ngopfu leswaku ti xaxameta na mapfhumba lawa na vanhu lava nga na mihleketo yo fanana na vukosi ku va va seketela vanhu va vaakatiko ku va leswaku va va swin'wana evuton'wini hikuva va pfuna hi mapfhumba lama ya ku nyikelela eswikolweni muganga wa ka Nsavulani i wun'wana wa vana va ka Mahumani i yini Nsavulani hi wun'wana va tindhuna leti a ti ri kona la ka Nsavulani lava va nga thuwa vito ra ka Nsavulani va ri tindhuna ta ka Mahumani so va ve va tshembeka swinene ku ze ku thuwa na muganga vito ra vona tanihileswi namuntlha hi nga kona laha emugangeni wa kona so vito ra tindhuna leti ta kwala ka Nsavulani se a mi le ka xiyimo xa kahle xa ku mi nga hi byela ku Nsavulani leyi yi susukela kwihi a hi na nkarhi muhaxi mara i mavito ya vanhu lava va nga tumbuluxa muganga lowuwani so that's why ku vitaniwa ndhawu leyi ku hi le ka Nsavulani so mhaka ya gede a ku ri mhaka leyi a yi tisa hi mfumo leswaku va ringeta ku va na vuhlayiseki so ma swi tiva ku i ndhawu leyi ku nga kusuhi na mananga swinene hala ku ya a bodeni ya Kruger so gate leyi ya pfuna ka ku va na vuhlayiseki se swi vula ku yini swi vula ku vuhlayiseki bya vaaki na ku a hi ku siveriwi ku swifuwo swi nga ya tlhelo leri rin'wana ra ndirata no swona hi le kusuhi na red line laha hi nga kona loko mi famba mi hala ndhawu hi nga kona darata ya Kruger loko mi ri laha muhaxi a yi le kule ngopfu mi nga famba na hi milenge so that's why mi kuma ku ri na timhaka to fana na gate leyiwani so mara a swi siveli nchumu mi nga chavi mi hlayisekile loko mi nghena le ka mugangeni mi swi voni va mi amukele kahle hi ndlela yaleyo hayi
va vo sa khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bule na hina ka nongonoko Afrika wa vulavula khensa swinene Inkomu. ku dia ku engeta Inkomu yi nge se famba hi la ku khensa va xitichi ka Munghana Lonene ku va va tshunela va ta hi seketela hi minkarhi hinkwayo loko hina mapfhumba lama hi vona va ri na hina so i xitichi lexi hi xi rhandzaku lexi xi hlayisaka rixaka so hi marito lama ha khensa na n'wina loko hi mi vona mi ri kwala mi karhi mi seketela mapfhumba hi le mugangeni lowuwani. hayi no ya khensa swinene ndhawu ndzi ta vana na siku lerinene mi ni xokotela hinkwavo va vuhosi bya ka Mahumani. Inkomu. Hayi khensa swinene hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi lava va nga hi rhurhela laha vinyi va misava vona nganakana nyiko Mahumani kusuka ka vuhosi bya ka Mahumani hi ndlela leyo na ku pfumela ku ri hi leswi hi nga eka swona nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ntirho wa nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela se sweswiwani lexi ni nga ta xi endla ni ta tlhelela leyi ku nga na a studio 13 va ta teka tintambu va ya mahlweni na nongonoko na minongonoko loko lava va nga lava vona swi ri na nkoka ku hi kuma van'wani hi bula na vona va ta hi byela ivi hi endla tani kambe loko va vona ku hayi leswi hi nga mi fikisela swona mi swi kumini hoyko swi ta vula ku mina na ncindani na valava hi nga na vona kwala hi to tifambela hi vona ku la ka Nsavulani ku njhani kambe yimani ku byela mingisero Munghana Lonene FM ku ri hi mpfhuka rixini mixo lowu tanihi Munghana Lonene FM hi sungule hi ya a xikolweni xa Baleni le aka Xikhumba laha koho a ku ri na ntirho lowu wu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na va Mbazima wa Cheche Foundation lava vona leswaku ku hetelela ku nyikeriwa hi swimbalo swa xikolo eka vadyondzi va ku tlula 300 lava a va katsala swikolo swinharhu ku nga Mokula, Khwezi na Baleni sweswo hinkwaswo a swi endleka le a Xawela ivi kusuka kona hi nghena ndleleni hi tala aka Nsavulani va fika va hi pfulela gede loko va hi pfulela gede hi nghena hi tikuma hi ri xikolweni lexi thyiweke Faza Primary laha hi nga fika kona ku ngele ku hi nga tisiwa laha hi ku seketeriwa hi va Xikhumba Marathon na Munghana Lonene FM va ta vona leswaku ku ta nyikeriwa hi switulu exikolweni lexi xa Faza hi ndlela yoleyo se hiswo swi nga hetisa laha mingisero Munghana Lonene FM haya mahlweni tanihi xitichi hi ku a hi yiseni mahlweni timhaka ta dyondzo ti na nkoka hi tona ti nga khoma vumundzuku kusuka haleni ka Nsavulani handle ka loko swo boha loko swi nga bohi hayi kho hi ta va hi gcine kwala mi va na siku lerinene mi tiphina hi ku hela ka vhiki lokunene ni khenseli vahumelerisi emchinini a ni ri na Patrick Shai na Cedric Temba kasi lava va nga vona leswaku hi pfa hi kuma vanhu hi ku hambanahambana ni na Mafosi Tribe by Force ni na Ncindani Eric Mabasa ni na Hope Levisi ni na Dr. KS Maluleke ni na Ruth Maphope ni na Rosana Rose Chabalala mina ni Khalanga Pet Machebola wa smart wa Jimo xikhango wa xingritano wa jejana makunelo wa ndandatsi mana siku lerinene tata mahungu eka SABC